全巴hi sil tra mi nia với na hian ama hi mi zo tong zirtir ka tum don ni hemi hi in thir thau ka ringa part 1 an don ta ni part 2 om le zelanga nang mani i min support dan zelin an don ta ni ka champa hi thil zo to kang chu ka zirtiranga aron sai don ni video chan ngule. What do you mean? How are you? How are you means zonga thiro. Jongla Tiro. Oh, kaka, how are you tinani ka? Chuyện tiêu kaka zonga thiro tina ha. How are you tinani ka? Ai ka chuyện pa tu thiap don he me. I love you means. I love you means small. Ka ek a chuak lut tuk. Kaya kachua aklu. Ka ek a chuak lut tuk dero. Kaya kachua aklu. Oh, khai. A boy thak le me. Vulgar means. A beautiful girl means it's like camel chelutuk. Kamel chelutup. Camel chelutuk. Kalen chelutup. Oh, khai. Oh, camel chelutuk kha. Ka thiam pa twa ni. A soi thiam lo di ka boy thak khop mai. Yang cái tu zirtir tu boy thak le mai mo. Say, what is your name in Mizo? Oh. In Mizo, what is your name? Yes. Mizo, in Mizo, we can say Imong ani chu. You know ani Imong ani chu. imo ani chu. Oh, kaka, what is your name? You can say what is your name to every people in other side also. You can say other state. You can go and say to other people that what is your name. If they ask in Mizo, so you will say Imong ani chu. Ino ani chu. Yeah, that is the point. Yeah, good. It is a beautiful place. Oh, are you asking the meaning now? You are asking the meaning. Okay. Like Vokin awi lutuk. Wakin alu. Vokin awi lutuk. Wakin alu ilitu. Oh, khai. Ka thiam pa twa. Dấu trong thiam chặt đó lẩu le mày. Khai. Vokin awi lutuk. Wakin alu ilitu. Oh, khai. Phải rồi. Ka thiam pa hi til pronunciation ka zirtir nga mizo tongin mo. Tu ka zirtir lo kang e bikot here. Biklu thi. Ai bikot here. Biklo thi. Khai pronunciation tu khop mai tro. Bikot here an ti chin bikot here. Bikot thi. Oh, khai. Tum na sa ve lom tro. Thian tiêu khai. Hate you means. I hate you means kamolutuk. Kenolit. Kamolutuk. Kemolutuk. Kamolutuk. Kamolutu. Oh, kamolutuk. Tiếng Hàn thì tôi nị khá. Oh. Friend is very good. Oh, my friend is very good. Kazang ate lutuk. Kedona le. No. Kazang Kazang. ate lutuk. Ate lutuk. Ate lutuk. Oh, kazang ate lutuk. Kazang ate lutuk. Oh, hey chua soi thiam nị khá đó. Kazang ate lutuk ani khá. So you will say like that in outside, okay? So you say he is my good friend. So you will say kazang ate lutuk. Kazanga ke lutuk. Oh yeah, like that. Okay, nice. Very handsome boy. Oh, I am very handsome boy. Oh, ka ek awi lutuk. Keo ki lutuk. Ka ek Kai awi lutuk. eyu lutuk. Oh, ka ek awi lutuk. Kai eyu lutuk. Oh, ta thiam bay soi thiam lâu nị ấp bồi thang le mày lo cái gì thì dễ là ngã thế nên part 1 anh ta hay part 2 om le dễ lo nha. Chuyện tiêu tiên cái gì thì dễ là ngã lúc đó nó đi bóc xe sẽ thiam em tu vàng in hay mình dâu trong đây cái gì thì về cái tỷ lệ mấy gì mo. What do you mean by I am from Silchar? Oh, I am from Silchar. Yes. Cái mà chú Vayanya. Kena ya churania. Cái mà chú Kema chu Vayanya. Vayania. Oh, kaka, I am from Silchar. It means I am from Silchar, okay?
means thank you means Yes. kalome kilome. kalome Kalome. oh kalome kalome ti soi turani kalome Kalome. yeah that's the right kalome okay so when tan hian hemi hi heng hian in kan du to ka nga in next video to hian in hemi YouTube video hi in like ka nga in subscribe ka nga so in share bo kang views atam le atam lo in support azirin part 2 kan siam zia langa chuanin eng part ni atha in ti kha kha comment box a mir shin don ya Please support my bro. okay so thank you very much his name is Akshay Roy he's my friend actually ka champa anita mi zo tong ka ziti ni ha mo part 2 om le zia langa te nga ni mi support le zel don ya chubai mi zo ram